tunapowaombea mibaraka hawajibu, sijue kama ni mawazo ambayo yanakuwa mbali, na hii inaniletea wakati mwingine kujiuliza maswali. Je, kweli tuko tunasikia au mitambo haisikike au ni nini? Mtu akikwambia Mungu atubariki, haujibu, ni kwamba ulisikia ukakataa kwa makusudi? Mungu awabariki. Amen. Si kila mara mkwe mnakuwa hivyo. Kwa mnakuwa chonjo, shetani situibe zamu tunapokuwa hapa, tusikue kama wale ambao hawakukuja. Ngoja tushukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo mara tena ametutolea. Tushukuru pia wale wote ambao walitangulia kutufundisha tangia asubuhi, mzee aliyetufundisha fundisho ya shule ya Sabato, hata mchungaji Morris aliyetuongoza katika kipindi cha maombezi, pamoja na mchungaji Mugongo katika fundisho hili linalotuhimiza kimatendo namna tunapaswa kuwa wavuvi wa watu. Kwa kweli, pamoja na sisi namna tumeungana katika kushiriki hata katika mazungumzo kwenye atelier zetu. Mungu atubariki pamoja. Kwa hiyo tunataka kuendelesha, ni kama vile tu tunaendelesha fundisho la jana, lakini tukirudilia tu hiyo mada kubwa yetu ambayo tulianza nayo siku ya Sabato, mada ambayo inaundwa na maneno machache tu. Nani anaweza kutukumbusha kwamba mafundisho yenye niko na wafundisha tumewapatia mada gani? Nasema nini mkutanoni? Hata ningelipenda nione mtoto mwenye alishika mada yetu. Mtoto mwenye anaweza jibia mada yetu inasema nini? Hakuna mtoto. Mwimbaji mwenye alibana, ndio kijana. Mapenzi ya Mungu. Juzi tuliona kama mapenzi ya Mungu ni nini, sitarudilia hapo na kukawia hapo, lakini sasa jana tukaona mtu ambaye alijaribu kugombanisha au kupinga mapenzi ya Mungu. Nani anaweza kumbuka jina lake? Mtu mwenye alijaribu kugombanisha mapenzi ya Mungu, tulimsoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 6 hadi 12. Alikuwa anaitwa nani? Katika jina lake mkwamo Yesu. Neno yenyewe natangulia ile Yesu ni nini? Bar Yesu. Alikuwa na tabia au na kazi alikuwa akifanya yenyewe inaonyesha kama alikuwa mpinga Yesu au mpinga mapenzi ya Mungu. Yeye aliitwa kwamba alikuwa anafanya nini? Alikuwa mchawi. Tena nini? Tuliongea kwamba alikuwa mchawi, lakini fasi nyingine wakasema alikuwa muongo. Mchawi na muongo. Sasa alikuwa amezaliwa katika kabila gani au ukoo gani? Alikuwa ametokea katika taifa la watu gani? La Wayahudi. Kibiblia Wayahudi ni watu wanatakiwa kufanya mapenzi ya Mungu, lakini huyu akiwa katika eneo la wapagani, kuliko kutenda mapenzi ya Mungu na kutambulisha Mungu wa kweli, yeye akawa mtu wa uchawi, akawa mtu wa kusema uongo, mpaka hata Wayahudi wenzake Sauli na Barnaba wakati wanapita katika eneo hilo, wanakutana, anakaa na mpagani mwenyewe anapenda kumjua Mungu, lakini kanamfanyia ile manyanga yake tu ya kutenda mabaya. Huyu mtawala alikuwa anaitwa nani? Hivi jameni, ningekuwa nimeandaa zawadi ingepewa nani? Alikuwa anaitwa nani? Sergio Paulo. Yeye alihitaji hawa watu Paulo au Sauli na Barnaba waweze kuja kwake wamfundishe ukweli, lakini huyu Bara Yesu akafanya michezo tu ya umaji wake au ile ufumu wake kusudi aweze kudistraire huyu mtu asiweze kupokea Injili. Kisha Paulo alifanya nini? Je, Paulo alifurahia jambo hilo? Je, Paulo alisema sitasema kitu kusudi wasinichukie? Paulo alifanya nini? Nani anaweza kutuelezea?
alipoona huu mwenendo au haya matendo ya bara Yesu, Paulo alifanya nini? Wa mama, napenda mama moja aeleze. Mama, ngoja huyu mama mwenye iko mbele yako. Huyu mama alikuwa mshiriki wetu Kituku. Mumupatie mic. Jana ulikuwa? Tuambie kama Paulo alifanya nini wakati huyu mfumu aliweza kufanya ile